So ala ka tsaka ku la ka kawlo ma ka ku la kawlo ma za hazan so ma ka tsaka ku na ka zan ko selant na on bison zan trata start bil ka bi on ka tin kala ka kawlo ma ti betin nan bon na kawlo ma shema kullan ban rangan duniya ngo kullan ban ba te guruma ama ka yo ban yara la ya lo ko. So it's another beautiful day. Kandumana yala chetin yevlumin ala fezantiti. Kati yala kanati jim program mozo netizan fan dem bien zanti samban nema kasa hashel kam tempon nang nisham. De malbukata netizan pabatun benam na za duma ma no ku chala fe shelmen yevluma zantiti kati to lamati jinji monma. Jimo kati piulu boy inside Tamale. Kan yara sa hashel kam inside Tamale yala program sheltem bihna karinyala den ku yan nan kara bomba la gote Tamale mo yeto ashanga den chen vien yala mandem be chen vien yala ngazasa katizan son yi selmo katemene nyatin yanche de punisham yulum bone Abu Muaz anto bolma Abu Farid zo mi inshallah ti anan katare kambale na chimba yi dumo puni zo mi temala sana because o first time bon ko piana dumo puni ma tama temal son na ngum kunyela ngumbe dumo ne sa shel kam zo inshallah temal bigi ntable Abdul Karim Castro yes bezan yala bambe dumo puni netizan programme azantia zo mi ten chang mate yule yeto ashele dinye bush benin mo anyobo mo anyobo den bon ma wula anfana karama zante biagu be de chutane nyala wula zante biagu karima anfana wula nyele kari kan fane wulan la henyele chuta den kar tumne biagu ma kar tunete guka ta'ala la ben yaran ma ka de benna de zokat gahnu bole benir baay ma yabu kena kat zan programme azantia pamba yi marhabi okay tuli ay boss zona nya atule ka kena programme puni mal en fait bien la fi bien okay abigi ka boy chana la fi na hono yi okay okay mami sumonguna inshallah na ona balagde titi tuli chekan kana Castro san mo anyobo de kulzo ya ka zuo ka te wumne mo anyobo halbra nan de jingle changa caribbean en sakuletre gna mo anyobo vela ka zuo mbala and still tina kulinyare yeto amorsra kare yirna nirbe pam puzure dir boma moarne kar kulinyala kama bo ko kana bo ka atien gum de taya la bnu ma wula ka tien nan ka guka tale to poe pam ka pa okay na zang poro sunti mon kam nan ka tar ka baji mo okay ka zang poro sunti nyomon jon okay ma bibi okay ka zang ti poro sunti to pour lui c'est son all right tuli ne entere ne sham nyame mo anyobo ay yan chante tackle the root cause of mo anyobo dan man la zang tele ndi kampam okay kamanti selmi se bula ma chana lip service okay de pambo mo pay la lip service anti mo anyobo yeto an rechuta de ma rechuta sheltete okay but de zoomé ben yan take action shall be de tun bu dol social okay nguka tale okay ben to le halaka carte bino okay denye bazang bonu be bo boblerma okay so mayi yuler man la kama bo boblerma okay bo bobler leme okay tuli ayule kama mo anyobo banun su be banun fokum sinyele okay le bo guka tai mo anyobo okay ayen yulanto be ti yande den tunre de lu dwelsa Tamale Environmental Protection Agency okay through Ministry of Environment, Science and Technology okay through Bamman ba collaboration puni okay the return ne bo so shanga okay so suma wo okay denyan kamandiyan implementi bia shanga kama be kaman so shanga ti yan kwa okay anyebe okay on guka tala ban yarma za ba yulle dan man laba ko orla ba chamote ko so shanga den kaman den de bo to be an ko lan wana kartum mala de bo way kartum mala de bo way kartar ba ka zan ta ko ngo
ka tin mala da bu wai kirtirba okay to ai pa yul sa hon dan man la rezo ka ba pa kemi jala ka pa zang banu mbobla be bu ku darme okay bribi borna bi ne ba kema ama ba darme okay domin yu balan bala ka ku yalla to radio stations ya pulunama ana sa mo an go viala bu motan bonama amar mai da ba tara yu kam da na ta yu yes anyebe so de man la no ku yar shalma bandu tunu ba tuhulma ban ba ko la ni mo okay ba ko la ni mo en den lam pa nyame kaman iyel no mo anyo da ba viala kayal ne kaman de tunu to buso ya tuhule wula so den de so den katian kwa anyebe so den katian kwa kaman for instance kaman tun ku yar shamula tuma du zoma ay kulu yule bon kulu yan nang shamza be bon tu ku zuka ban nang sham nyam ka ba chan antishin radio station be ka ba organize kama workshop nama kama bol nirba shamna be ku chan tan pa antu ku nyen nirba sham organize workshop kana ka ba yelba irin dan tun ban nang sham ku ka ana sani be lala ban ma ku tu solve le yung balang ma za la ka puna ka so man nyabu pune man nyabu pune den de tun kaman bok swel ma sham kaman be sha sham bien tan pang ne be sham ma mata tan pang sa kar to zo yes tan pang ne be sham ma tan pan nam gum de ban nam yelawo okay ngar gomlanti yela ya okay kaman gomlanti yela ya de bin yaba brigu zo ka to de ay so un to be ni gwa ka mi ni gomlanti yela yes anyebe yes barna yele dambal ya pam hal baro zo ka bo lunsi ka ba gilum wale okay so inong so mandarin yesha kaman babun bi shanda extension service abang ne shamba kaman the routine kaman environmental protection agency bari kulijin radio stations be organizer seminar no be workshop no mbo nirbanati inti kala nyele okay lala plan ma bu wekra ami ban kan ka tabin yar nisum de tuna lambu social anyan na karni donta okay commander tu kamala extension service ma de tuna bu part bu engaging communities ma bu kyam tan pas ma de saya kama bu chantin yetin nan mo nakanna okay bu kyam ya first mbalawo nir yala champion ba kyom tan pansma ba bom nirba ka kyet tan pansma anti che ka ba bangaya mo ama nyoma ka tan ku yere dirmu de bandira puzur mamba ka ro kon konyel nyungun kwar ka ba nyer yung balang mazama che ko bang nun kwara karpa ba o da fertilizer bahale de ko nang ma mo ama nyoma tum le chutama mo anyobon tum le chuta mo anyobon tum tan pa ma chuta kar ku tulan na karbaya wala ko shuda fertilizer na tamba okay anyebe okay chiko bang ne even tulum shele okay kaman cha awal ga ka nya tulum shele pa bien anyebe yes lala tulma tibu tinan nanyebe ba nin kura bampum bi hagan ban dishara na kaman tulum shele tan panyaron wa dara pun kane anyebe okay. So chiko bang na dem ma dem kar konko there are so many factors anyebe dun kaman munyuala den mal chuta shat chabo bang den la chuta mazasa anyebe den pahrai kaman yeri kaman lab no rukuto no without den nan ma cooperation ana sani bi the Borno Environmental Protection Agency kabo cooperate with nan ma an somba kabo zang zelsi anyebe an zang berbetan banane so ila hanyo mo kabo nyo kazala umwanyan ziyo abang ne shamo so ila no be so ila hay nyushigare kama mar na maza pa shanga bien accidental yo ko ila shigare kazamba so po ka chan kama yene engaging with tenan mo ka bosses zanti maybe ayo mo tebdar go show den yan paga kara di culpa la environmental agency nemo bangba yan chan ante patina mo te bangba be ten pansi ka kwar ka kala hanyor moroma bahra ngoma tenen hankala butune te bangna kadama ya te tumne te mamang chuta kaman ton ku yelma ni sum kane kaman bammi naru tumba chuta bu ya alatan okay bammi ni mun yugo de tumba chuta bu ya alatan ba anyebe yes
so kaman ne sun mun yala education okay da tun da bace ka babban ne tun ba cuta gar kaman da alheri dan biyar ne okay abang ne shi alheri da balan na biyar ne kaman ban yarma ko kaman mu anan namlu ko anye be yes so da tun ne kaman lala ku yar shaloma kaman education ma ba engaging communities ma an ce ka babban ne cuta galsiya pam ngar da za afial so nanan ma ni yale nanan ma kaman tengpan sama dan pun nan karbe go biya na yuma dan pam annabri bahla yim anye be so she biala kaman ni ka ba engage nan ma hal ba assemble man nan biala dan okay anye be kaman bigi mo mon yala de unit committee member so assemble man ko bala so kaman dan mo za nuri ambe kaman dirin yetan yes bazza nuri ambiala denne so tin yalla tengpan se bamba mi monwele chuta ne nye shamzanti biago ama de zo ya karanya te bambe yon te tamalmon nirbu no la chenten pansimo enten yare mormo karanya ba changa in the name of sabag babo to tiri ya ne bambe ten pango bo civilization kanan la ka ami gba ila be yon ka chanten nan la ba de sa ho ka ten yelde mi to ai to ama bien ama abi yon bo wurna kama wula hanini you understand anto ko be ka yala ban nene be ka ban mini kama wo mo nyubo do tunne to chuta understand ka shangalam biane bashar lada yes okule en changman ti shada kan wala ba anye be so ne yar shalla diri nyala kaman bazang la zel tansmane ka son nan ma kaman ka zel ma zal ban yar bazang zel se ba enforce man yar anye be ka son nan ma kaman no ku yar shamu no ku concert shamu environmental protection agency ba muna assemble manan ma ka ba zambu po ba palen su yag ba anta pa nan ma ka ba enforce la zel ma yi la hanyo so ko no mo injele ka ins bamiona be yin kama yati yati ka tike ka zalgudio mun sale nan lala on yullala ban ma ka kula okay ce kan so hakalla bigi san bigi lara mo ngol ma tin ku yar mo ma de chuta ma de bopora because recent time tinye ka video nen circulate pam social media kar kunya nirbe ne kul di wahala nzamba yung balan arzikin chante britain banne kana on tenon yuko ko kanye shelma ka laxle son ka titinya ka bontal amini yulo malme nzangle ka bontal ndirle tinto e shabon kul sheda ka nyala be kamande saretin kul nyal ko kampile nzana progression dem kan bazana tira okay kazana tira to wumno bambe sambane okay no ko amba man ka ko dolte page ma okay kachi amfani yala dem be to page ma lanyu ka to ko surba yebo amba man ka dolte page ma okay ka tiza sa taw son kanya biya ma inshallah no ko impera kun sham nyama kaman mpilo wo piam nyala lala ban ma da ba fiala kaman mo adon yo in general do kul ba fiala de kulba fiala never mentan ku nyala ka bahar te sawa yes de kulba fiala do mara ku be jimine kama anyu mo kana gbasa de be jila la de ku be jimine anyu mo ka gbasa ka ban gor mo ala ban ku ko mar fa nyaa ye pe gor mo amba into pe o be nyum amo en bahna so de ku nyama kama wala de courses kama den tahra mo ngol wona pergle nyala kama wala jelen sen nyala kama na yele kama zo daba tinya ka ben yo shaban dira ben yo shab ka wona ma ka yo shab tractor ba tan polo mo balanda ni ka bu so tractor it was so sad jelen sen kunyele de kunyama kama wala o malle ma kara zabra dilara hasada manglen yele karbe simsen ribiyete biya ko yes do zuru simsen kati yina ente tabson kaman mabi abdul karim riyelma environmental protection agency banana in charge of kaman la expert ma but I lebu ko kutu tumne kaman mabi abdul karim ya bu ko kutu tumne more especially assembly manana ni a district assembly yes bambia because EPA ni mi kana nebti tuku mo ngale ka ba samba ko la jete bana assembly la ya alma assembly do ko to tum so hala le de nyala kama wala be che ka ko hayu ta venya abayo ka ba non wala ka be ji de simsena kama be ji afane shele nzan to tab song la ya alma ni en chanchel zan pa nyala kama karga ya alma mbala ne to tege fa ba 10 years ago mbala mamara side mbala tin shel ben ma ka bu ne shel na yi bra kam na to baga tin man nan da ku lasba ka be jine
bila ya ma bramal la portion share ba nyuar la for a decade kaman about 5 to 10 years ba nyuar la ya alma so kara zan ba kolan zo kan tek bune karga bisra assemble ka bra nyo konti environmental protection agency ka ka to shon tang ma pa karje la ya alma like bradi awas pam tang mana karje ba kamna tek ba kolan zo na bana karje ya ben sarla tibe timana okay so tibe ma zo ka ba ko haral because bombe dir ni balé bete sati mo ka bonte dile okay so hal na ti changa ka zama changa ma ka tang ma za hayina ka be chang ti bitan ko ka bo ba ben non sham ha ka ti ma te lebge amani yara ben zan la ti amfani she because brato ni reveno hal ka zan la da cham sanan pa ba mama ya ka zan la develop ba mama ka kun ya la ya alma amati je sa shel wala muhammad ba panwar la you see so like you said ma mo nyomo kam mo pese because ayule halti tamano forest mo pune den to part time she kan ye ka bunyu forest mama man pune en zamba mostly den ku kosir le mo pamiyala kama wula shigara nyurmo wonu shigara kazamba hobati haner kama wula bo ma de ba me ku pamvenya nga ka bo ko shire den ta ka shelmi na ku bien kaman o ku chen ko sututo no nyome kan waya karaban yolmo ma bu mini kadama ko kama ka onyo sobno ma ko tumchuta ma te za ko tum because bandiri gondin ya ko o harvest ni dinnon de tab son solo za ha fa kan yin changte nyole za ma bia go pune so kambo kon IB so ku bia na ko ne mo to ala ko nyu kama ku kan tin ya ban so so ya no sa me o pu yende o pu ko dir la bompa because kare ma mi fu par ko no be shama kama yi bia kwara ka so te ka ta kwari ya alma ka tin mana kama ya dila ngone je won tibe no mo pu to won konya ka chete abala wo kale tam na kama na wonan tire intro opine abala in pun ko be ya kan yin barke ke kaso bar moto ngum bin yar karnya problem ama ta ka ta kurun iza kurun sagle yun yende abawo kan yin bin diru mata nan an yam ko yana anan fashe ni dabara kan yin zan ki harfun ma ya to tempila tilan ga sa ten yura ta anya ta halna wo ka ban yali zasa kar kunya ka ban shawo putu an kunya so manian su shamnyala kaman da assemble ben harwa assemble manana mo ne district assemble ne environmental protection agency la environmental protection agency o yeka obi Bumalbo office nim kar biene bamre mosel bam district assemble ma ban mal pala jene tabaka bam batum ne kar mal ya avant la to dem panya la tin nan mo nsimsene kama ba dubi yi ababo because lo shanga biene kama diri pala kama tamal ngo nodne jino lo kama ka nyor mor man lo shanga ko biene nazo anyo mo ala tan na bana karatang man yes because before ka be kuran sirma na ba yan bol bam nan tijine ko mun ba sa wara tin yan kuran sirma nya tin yan do social mo kata bandira no agbawo kayel ba ya to mpo di par pa sa ya kaza ka so nyu mo aton wo ko ba so akon nyam ka ko bandira halentin na ka problem share kar so like you said mama nyu ba tula ha ar pon yelte kada ma ya din yo mama de club viera so ka anye na ka bole a nirbana nti yelba kama de tume samo yam te pa maybe kin to nyu mo is it that mabi karen de yesha is that malasir sku kada ma still be zelzelsma de kuto tumtuma kada yarla on be kama oy ku yelya ti yal wona soro nyu mo donc on chamatu chemana ma ya kama mabi abdul karen réellement kama bento yina to ku zamba ya ampelle amami tampanguna be yina to zamba ya ampelle la soko bien nazo nguna na onu kunna mo shamba o katabo nazo o kon bolo en sham hantin wele ba and so ka ainyo ngo kar bosu ete baga because lokshe problem be fiab kanjang ne to ko fiab kanjang bang point share dentum entum anyere nyesha because kamati yarmo tamamo ngasi maybe kay to achene to nka de non difficulty ya ni figure out mun nangle but pansmo nguna into ko bietang na ke zami taba lanya ana sana ka kulmi from house to house nirbe 10 betongo ka mi baza sa yubia so the man ni man den zasi implementation ni enforcement de buton zang taba na ala ban kulbe boale anya bande bamale excuse lo chapeau le nyama kaman tinsma pergle shanga bena bi yon complain be jimna kana ko na man ban nyuarle abang law karnye tung man na mamon no nyuarle
kaman bampum settle bit turango kwara abang lawo ka sote kanata ngba kwarta mana ba jimna banang torba bandira kan war karanya la barang ku war la intentionally kaman yi on tra chang ta harvest to soya beans ka man so kana ka yartin mana ni bra kola tenshale la siya mambara ka baku shinkaf ma ko non fe yala ka la solution kan nole abawo ban no shinkaf mo bana ba yelle so ka bay banya kule ka ba kuna tamalo ka tun mane afa songon chantin ye shinkaf ma ka realize no the whole of that community ma bibe non ni mo afa ma ne ko shinkaf anya kan zo an di sar kan ye shinkaf kan zo ko di sar kan ye shinkaf ba ne so o mo ni yele tam shelo so ko o mo so nshi kan mo lo sa wara ka cham ntin yele abang lao so ben yele ka ku dole yi wa ka ba kan so mai because blay chang to ko man no kala chang to no wala ent la solution na bono kana za sene ko no ka chang to chap se tang man na ma man da to la strategy ma na ma da to strategy ma ila ka to chap mani ko ma yil lo me chang to man to don yin nyamu nyar ma ka ta bantin yan no sha yiyo ban la solution ka to chap se na be on kulmete on vocal labna no ma la suma ka ko mo ton ma kan zo ma nyabu ko mo ton ma ka gli chang to don pour man kan zoma ta kana me yara ma za bi'an yale ko banda gbala ni ma de tin je sa shola ni abraya ne bon gbawo banda no non se sha de la lan ko nye vulpuna because wonn bala me so ya kama nirbu ma de hat ka sokul lax toujours za kama ko ni kulkul ti sako ko non bon jure nzamba ka kultu don bi ba ya so nan ku chantu nyo so trata mo conseil o trasha ba don yabro so bisma chikan so inside Tamale zone na kulbon do so a di chankanta ka to voko mo kalabna. Alright, tu vois comme kalabna inside Tamale zone ya kulbon kana ku pandi samba ne jande e kadama chama to follow it page ma GAIDA-COM you could follow ile sashel kamti by new episode anyala nguye first person to watch it there's odime soro to be on Facebook kabe Twitter kabe Instagram kabe TikTok desasa aisha anyala nguye nyeti nimane Abdelkarim chekan labna asane monwele scientifically mbe vela la yalama but ngume akabe kamandi the clouds like zuksa nyosha din yire tangbane inchente pare la sagban shanga den bezuksa ma nere nyala den nane te samile karazan hawanye the root cause of monwele moma. How true is that? Very true. Ka dinya ma kaman halba ka nyuhmo changte an sam sama kara affected to ko te samil ma konko kama halba ban yuar ma mar ba chete baza da ba chete ba da dirla te baza si min yala kaman important factor when it comes to sami be to anye be to dan mi za san yar yeto ashal kan yar kaman mamuna zani jewo tin je yar lo muna kai ko shela ta dan kunyam ka ti yele ka pamama mali yana to yina te implement le abang ne shamma but bonta hala karba nanda nirbu ku yalla yung balang balaga ku yalla kan bat yalla boje karba nanda en yalla yeto ashal kam sa ashal kam te pamama nang la ban shashal yul ma kartan mala kaman halba laban ma de biela te zani ba so bon no invest nang so habiana kaman so bon no invest nang generation shall won't be benefiting kaman yan benefiti kama ko na biu nya fre kama na bon putir shama so bon no non be shaka mama pas direct beneficial to it abang ne shama okay o sat la kan nirbu dir da fan o borno bien me dir da fan if possible haba pa wi yam pa ka bazan propre ko na biu nya fre so kam na bor shamba so den tahla pa makanya to tunda na ma baka long term plans babin sha kam yala short term o borno bien me nya ana sani bi nirbu ni yan dir da fan ka posha be mu mamma ni yan pa dir da fan shi anye bi kaman
ti yel na kaman mo anyobo de kosrla de chamaka the raining pattern ma kaman particular one ka de man effective anyebi kaman ka yel to wula ka tien nan tale anyebi this simplest ways a hanyam no ku yel shalla ba bon measures ba putting measures in place din yanci ka lala mun yo ma karce even do dokuto ku ce yim ba biala di kul pir biala dan ti ce sa anyebe dan parai kaman ban martihma na ban war kar dirtihma ta sar tihma ya tabsara bonce ka tabsarma anyebe to tunda na momi me bi start bi embark on tisa bi yal na ti yim na ka sa tifin disa ten nan ya via anasani bi push pam kula biyan anasani ka bazan pa anyebi so ba akaran taban de bon taban ko bon tanan de tuna te yinza annan ba pressure ka bi na tanan result de bu tuna tanan selfish anyebi kaman tunto gum kaman nirbu ne yara kaman ti yanan ma brabo nan bu shaw brabo bir dan mu kan mu anyebi to bi kul nan ba sha amma bra citan ban fial zalte kata kana pale ma den kata nan ba because banda bunyor more bumira ngmarti because bisa bida ngmal banda ma bukata na kama na sora na to kuzan wapi nku wipe ti hu karinyo bukata na mpuni anyebi ka bon tahala banda chel mazat kata kana pale to tan pale ma halba ti kun nan shel pai ka so habjana ban sai ndol nyanga basat di enfant to amaten lan san la bahaba amani eternal selfish ti san la mbai so habjana ban sa dol nyanga bang ban yel ni traw comment batan ban ma yel bahaba ani bi kaman shabnu ku yer kaman ti yana ma brabo non wo kam non you understand abane ya ma ban kulu nan shabra ci tun ban zat amma dan katan destroy ma hal zuwa ka ko har le ka ko har tengana abane so sabel hamirti yuno sama renin pattern ma de drabana effect so nirbu pambandira ban ba kaman in yapulu kasule pulu nirbu pambandira da ban kar kun yala tin yarsha sama lack of sama mimma man ni pulu tema za sa anyebi yes so before you proceed ti tion zasi like you said because man yimna savannah region side ma so savannah region ma I can bear witness kama abrahim ni nirbu ban yirna wana in charnat puluma tangmarti na la munyo ma kabu zase tele kama big baga bon kwa because halam fada mama because opaya banzan zase ni polo several times katra kuja kote yise po moto karen shabon kana tangma tinima non tabu ka chante sizela tabo no moma ni poloma so wana ma is it that la bobo soya mboza sezantle kan beaucoup to ngmarti be bole nche because antonya ka shamba suna ka je ba chente nen matanga so ne yar shalma ni poloma beteng bandamba betunda no bezang simbeteng banma kami ne ba ha de so habiane shamba sen kamna pale so dene ci kabana ni mo bahar so abanyeri na effective ni pula halba kataban yirum wana chandi to kwa shika to dola azalsma yes so tegbaza yikuli na tiyan nan shika ta nan kaman bin sha'an ben kan bor ne ya abanye demongu game ma abang ne shamba yulen den zesha yunu puni amiren yihir la shatar zabatan banma you understand karada ban yu anakan katbana to malaban yu anaya yu abian kabuy tahla tun ku yar shalma mon yor yiran ku kaman bon kobre kaman bin sha shal lambiane kaman mon yu ma de effect la nye shal nyala kaman kunna bon kobre zuliyan kaman to ku yisna tanda bi shukuru kabiyar kaman dinosaurs kaman bla zuliya na kaman over 100 years back me why they were into existence boy tahla proper preservation da kana anyebi bunwar kaman fore muaddin kuba ana sanu even though factor shana to ba kaman dwar shana to kaman kana to ana sanu
mo'an yo bana to biaran kaman to ngwana to kuli yisam na wumne kundong yul hal baba na wildlife TV zo man na banya ka to ku yanu kaman yar yo ba irin parbois wonma ba na kulbe nya ka bu kunan na ka te ne ban bo kundong bo yeko palam tin yar shalman bar kaza on parle silmane you understand proper preservation trabu ti yanma beti kaman banda garma bravo preserve la ben yarma anzal ta kat ba yina kat be kat bandul nya kat ban to tin yel kam so chutan daniel ka chumtama so habiane anyebe yirma ba waru ga ha be sabe la min abang ne sham so kaman ni yar shalma anye gemo den yir la shelter tang banma karate bar jene dagban anyebe yes kaman lala ban biane kar yir bane la arter de te tang banma anyebe ayel ngoma nyung ka yuko shal nyung ku yel makajiyama mum mali yuko mum be nang la o yunun we nang la ya o be nyen bien yeri yan ben o yandi o benefit le sham o yan benefit le sham be o be bien ka bazang de pa ko nani den to nun quartier nun ko yes okay so von kom kan cham bigi sa bigi tinto yel kama ti yalla mo anyo be to ka yaden affecter te pousser sham den ka de karenga yema ka o yel kama mo ana bon ko sham bien kariye kama mo nyuma ni tuche kala ba ya matran kan into existence so ti yun mo tento ni nanon polo tin kulmika bi ya jende ban shanyara yule ka nan na vien ya nga katiza sa mile ana sana go ka chan zaban mo polo ka bu za sa ka bi ya chan dalam irin lara ba mai yela mun biya shanga ni zama karen ni polo kare yena dabango bokaten to zang me nyaa di pa kawana kawan shere ten kul kwarsa she kam kamila nyaa longoma kamegi abane sana boshama mbeni yala me ya nanon polo nyul ka ba ya dai yes kango polo katinye ka ba mai yelem ni ntepa zama wana bokati mi gbanu to zan ku menwa ay tunu to zan ban shan menwa nya to gomel ban diro do mi se ka wana ma biene kasma biene awa ka che nyama ma nyama ngwar malati ya wana de pimi te da ban ya ma na de malan nyama ya pimi de to biela na non polo nyama ya za biela na non polo de zabzo polo banam to ku kwar nyama ven amale to wana de malan nyama pimi so mosil tun to ku yihir ban shana ven yana ngala shinkafa mo na kawana mo so din ce kan bu halama nyame shinkafa min kawana kat korpa yes dimi kalens moma ab pam kalye din ce ka de dama kar durkat kuto dana because tin ji sa shi kawan pan yala 4 million plus o ka to abe mara ti to ama mabi abdul karim na larzaha ka din ce kai yo na larzaha ma alle da labin ya harma zasa ya muazbana da malnan da hama pam karanan da hama bai yilo shele kaman o yala to ashel ne te pambo ma ne ka future plans kaman long term plan bien ponia bo to la karnya kaman yum pishinya bo ko petanya kama 2 3 4 years da ba parba bi ko to de kunya next year ne yun na san chan yun na non wa ka ba non ka fa na ina ka ba so ngum kam yen zan olre be wo ya be wo bangsan bi wo fombilen tapsha na za nyam ko wo amitla nya ka tangbam bien karmala kama ninni bo so kam shi no ninni to na za te hare ni yala chana tuna ai liti ya alwana de mala kama tan lan le makata ninni ti ya to min ni sama da bashir ban sha'atar tuna abawo kama le ayel a ipolo savana da jinga na za kama na shi mun savana da jinpolo ka bayan ban yabo ban jira ma hal bi nyu na za din yala tan wana nan ban jira ka ban yara ban kun ye zaba su mamma no ku ben ma na kwara baban ya harba jira na ala ta da bamba be bal sha bam jin ma na kwara baban ya haran jira abalawa amma kana teletin ya alwana wana
di ko nan to dagba ma ban ya so is it that kala land din to ko kazan na twar ni pulo to kwaron be boleta dan ya sham yala kama wala mabi abdul karim da pin yar shallam bala mor ma ban yala hal tan bana kul hatu nan ban jiro kama ni yara ya nyuya pin wana ma ni ba pamlan ka bore hal ben jo sa wana abba probi abayam pokwar yalla nyal shi chan dan tan yule abala wo ko ban yon sa tan ban ma za sar ko to la nan yule kama tan ku je sa ya shan abi na chane to ko yule be sharbe na hal di nye ban won ko nyele abala wo karnye la mo ma nyoma dan ko sala mi har ma za sa so antil katiche ya ban sha Allah biya kaman ta hanka ba barale dan nan kama liti da bankin do mama kaman bazan kama ya Zambia biya ma babla yele pawo ama ashilo ni yele ka na ni ba mo ya ka sana ba tere kwani mpolo o ben yele public abalawo ama buku mi mo ya ka sana ba so for that matter wait jiri ban shadin ya amfana kan tan ban ma puna ay nyam ka da ada ya na ka oppose le ni na ni ka bu ka ta shele ama kyan ada regisa kamanda la so savana de ngam pro sai no kamang man pro polo abanya bu ko wata million ni poti ya wa to ko wata million yes abalawo ama wata million tun ko jo mi wa tegba watermelon at barakwa hal gba wujo de zoya kan da nyal ba samu ala nyal ban mor ma ka tangbar ma dugdu mar ko to la nan le abala tangbar ma kiya ban ne shadin da be tangbar ma puna ka be nan la kare bi ko le kare non fe nyama ma ko to nan kabang man pro kaman za manitio nimpulo ko kwarla pam man pro kare nimpulo kare ko yiri pier na ve nyanga abata ya alona antonio so ko ku chanto kuba ka bo koza o ko chi abala ama nimpulo kare yirna so tun ku yar shemo za do we karama tenen mamman bankul bi ya almomana tenen kala la mu'uma nyoma kala affect da affect banguna be ko bandir ba amfani ya sheka dol ben nanan nole abala wo kaman tun wana nyam ka ba yele to ashele ka so ku jin burno be nku disa yara ka yener kunnan abala wo dinin ba kama an ya savana de dar mo ben da chen ko tun mar disa te ye sa shelo masala da to kun nim pulo za ka bra chen tun mar la njir la yema ka ba banale ne kulan abala wo e ben banale ma ta malate din ci ka sel kwantan nan lor karan nan lor ma nabzon 1.2 ba biya yes kashab kwar 1.3 aba bu dawo 1.5 bo aba kare ka ban sheshele ama tun wona to bi pola ba ku twela yu aba pire lo shela ka za ko bo because o lemi o ko ban yele be dan ban nan to mene jo ala nya kwandem kolba abala so ka an ko wan e ka be 2 weeks kana shinkafa ka ko shanun ko abu kwandem pomple kar non fe yana abala so ti maneku malshele nyala kama wala nen zam pa nyala kama tinana ma ba yimna ba malnu tamba pam san chang de polo be ko banyan nduru yi kabanyan tabson kana te tabson ba ne disra assemble bugba kwang ba man ka bugba sa waran nan ma ditin nan karan mala kama wun ma yan dum be shashiya ka ba organizer workshops kama ma bi karan repair with environmental protection agency ma ka ba liata ban sam san chang den sim sene sa sha to guka tai ta bandira ka ba di ama dinin ka ku ce ta bala nguna na za tun ku face problem sha nguna to ko face lo sa shel kam man pai de sim sene ba zal ba putil zalsi na zo shab ku biyan ba kun yore ban ya pu to an kun yelo ai le ko ba pu na zo ban yore kare yela kama o ban yore ma with intentionally na zo kan raba ba yala o ama zo ku biya duk dagban wotin sha ku biyan to ku milimi abala o ka ban mili tong ma na mama mi ya ka zanguna mo yor kuromba boy to kuta to nguni yan ba ben yelo to ashela ma ban be sham balle te ta dashi so dinin kare ba bulan kwala zuya na assemble ngbun kwala zuya ne nir kam ngum be tang ban ma puna karshe ya ay wele na zo atum darga bon yala mo kat nan ma ku nyerle tam shel kam tirba na zo anyam karam minimize amari pana ban ngela la kaman tun ku yere ta kaman kwatan poetin da punti shele in yarwa na zo da ku pe kaman ban sha ba yaba so ya bisman tici kaman hafun do yawa ka ba pa ka lu ma yon zibiya ka kule na ka so chantan no untuk ba ban yaba ka ci sar shelma malam ba ka damle be ayo ko mun yalo in yabu wona ka wona ba ku chaman tin ka wona ma pule ka kamal gilliza sa na zo hal bu yi tagam pona ka indi ka wona ma it's impossible kazo ko chantin wala ba ka jia
so ni mama anyo ala amandiri kullu an la arabi ba ko tubu kakia dan kan ya muazu la kama hala ya sho kama de putu manglan ku kama la ni rabi ku bawo o tibdar wo kunya ki ba ban yana shen okay tisama ala kan cikam bo ba mu ka ana timakari zan afana wa zampa ti yala mo anyobo din dirti puzur sha ma karko tun pansu via nan baza complainer kadama de pamche mukati tin yalla sofshan ma caribbean duko banyo mo akapu de dipu kapul man to kable nlu karatiti la sof ula kamba na zanti la ban yoloma ne ba banden tumneti chuta shango ma ba pahar kaman an san she songo de skip la man puna ka chende miri yala nan zan da baza hazampa ai le dunguna kaman da kun yala kaman te tuzobe mo banan in charge of la yala ma ni warle agba wo kanin kuraman ko ai le pool ne ma mostly ban var line ma be make la sure that karmar palle yes kadi bu pierre deep pan kam war saw ya li panaka because la yalma nguna li pool man essentiellement de ko to nan ka so ngam kama the possibility be yalala abala kama sabaman laran se ne sashir sumo banam to ko bien man so ali la ayele to ashelo ba de gbaza nyala ben shaden ke ka via na bon ko pierre la si yirmo kama ali karga yalmo nda kwanin pool last month mambala ka I don't know ta hasambe ne manda bu shaba brako bala moto ma akon kanam nan tinya ka pa ka karanta fiab gel pool mel nda ba mi assemble ni manda nan ni VR nam da bo shab ka na so rappel ya ko alle mostly you come seulement zo from Tamale halle karga ato ko chena ka pool ti dib on ka won na jele ka na ka lies for 2 days be ka changu shapulo kartinya la ama ben nan nal de mal ka man sa wonna de balgarme abala bo do zo tun ko so sham nyama kaman tek ma tan ma zo yi ka che mo an yob yiran ma de to barna nam pam ka lurete because on to ko karje la yu ma na on ba ko jim no nyam la ko mana ka nyole ba wala ko en nyalo de sa na on to nyin dada mo man ba jin ka dina abala do zo tun ko so sham nyama kaman tin yala contre environmental protection agency ne te disra assemble manan man tin nan mo kan ko emphasize pam because bi dubi asab bi bola assemble nam na ba nye tabu ba mi bola assemble nam ba bola environmental protection agency nam na ka to fund la programme ka changve ya na zanti chekan la na docteur sanka agwato kolva ari yalla kama tinanum dentuni environmental protection agency ne bi chang ni polo tizambo panzu ya zangumba ka boza sizamti den ko nan kala la muyoma karchi kamande ni mama amidi yeto ashamoma mina za we are from the villages kara teban kurbiane ngba bia ho puni di ku panzo ni ma yan cham kategbanye chuta shede ma zante to tegba ku to ku larse taban to chanti yen ma nte larse nirma jire domi abi yon ka bazan nan shukuru ka to bu hamte pa kanya la bin ma chuta nan yesham ka gwanto zan ba jire educate ba mpoe pam ka pa to ay to ama bien bat nin salman la ben chercher be tank man nir kan yan excuse me to say kaman dipa yu shelen taba ayan yelba yeto akaba wundin nan tompa yes abang ne kaman dipa yulen taba ka azan chan kaman for instance dipa kaman yala assemblement ka chan nan ti yelba yeto akaru bi bora banin den takman karachi talka wulan ku yelba kabu anye bi okay kabtola mbi biya shel kaman ban yal na nab kam ka jirmu yama dinyan yama mai chan ni nawzo kan yelma ni ku yelba kan balga nawzo muna ayin tuman bahba ben mi ku chang ba shi ko to ate karabia to ama halba dinya tun shel pulu ba kan chan tun shel bamba mima ni ma na dipa shel na maljil ma okay abang na shan but yana muna dipa na kama nuku yelma dipa yu shel tabaka chan tin den nam okay so tebaba chi teba monde biala ya and nukule nzamba sha panyala tenana ma meta da sambala manana ma digiri yala ban sha shela ori yala hati yala de yulma sala piwi to to nyama salama pima o de ba pala
barna man yes barna man yes samu na morku kuma halin kunun highly flammable yes abane so kaman biala yi ko gwala den tuta diriyan dim sa shatin shi woni mi be yo an kirsalan da za ha pahmi yes so tenan ma yimna kamine kaman wula tan biyan mo ma ta ba generation mo diyan to wa pia yes ka shabba kana yes so ban sai kana ma da satun ba kana pa ban shele halti ba to nan shel bar satun da ba kana bi ba pata ma ba pa ma rubutun ta san la ba ka sala kana kaman ban sha ashal kan da ya mbor na ba ban sha kaman ni yel kaman ti bobor kaman na tan nan ban sha ashal zal kaman su habiyana ka salan kana ka shabba ko da fana ka patama yes kaman buat nan zan kaman na yilmu excuse me to say the diabetes la biala ka chide but nku buat nan zan la en cite example kan kaman bain mier na be wa yilmu anye be san lana kaman ba mier lamu ti wula kan ya ma pang manza ta talin yel zan kaman mun kam da to hankal yes kartin non la ba mata non successful ma na wonzo kan ya purusun za purusun ka dan ba yola ka ta maltarwa yes to amma kaman in yel ne kaman ma hankal punu lala hankal ma da yina be lala idea ma da yina ka ta pama ma da yin jinin zambo zo ba ta ba la ta ta mal bang de bon wana kaman architects ka ba galsiya abang ne sham ka bar zambo zo ba la ta ba anye be kaman design and craft kaman one of the largest and most beautiful palaces in Africa abang ne sham ka ta start journey from somewhere else kaman example kaman the Great Wall of China this young they take last centuries according to the term vehicle yelsham jun kopse kabo take zambia abang ne sham de gariyun tule ban zambia so lo shepula hakab start ama zo amirin yir la shelter tangban over millions of dollars it is safe as a tourist place and people can visit there kan nirbun to cham to yuar la farka juna pulne den yir millions of dollars. It's unfortunate to say how can abang ne sham so tek ba yir dan be kaman ti dazan la plans mo zan place kaman kabra crafty one of the beautiful and most kaman the largest palaces in Africa diri and take it like kaman halba 50 to 100 years to build abang ne sham muna wunji yo to ko bor la ta sa atele because de ti nan la to kula bien ten be bien yare yan nasha de mi return to bare so you see so teman ta pamma za ma yala sa shekam dan man la ta za hamma la common denominator teman ba mala haliyen abang ne sham so kan bor no benefiti o bien na ko bien yare yan nasha abang ne sham amani yar shalmo diri start from somewhere so habiana bande sen yisna biri sabu pashal ama bana kar yira amfana kar lep tourist attraction kanir pierna ana sana pierna yilma kar yira lurna nan ye kaman nyam fana zang te sama pa ya wonun ka yan po ama la shela min sakare wonun ka ayan po ka on kulen zala pour sonti nyonwe jomone producer na mo kazan pour sonti te jishi na mzasa all right yawa mo ne ren zan she pa ma ya dinyala kun kan man ko nyom ba samban because alle tin discuss particular program she mo de kulbe jimani environmental protection agency na bokon ko nyen info shabana to yina to son karatu there are a lot of NGOs shaben kataba mi ba aba because program yen no she fundan man yina aban la do man ku zan la ton kan yer contre samban mun kam za sami NGO she ba ben to jina abang lawo kartu tuku kamantin yare mo be karnan tuku minimize le ba abang lawo kata baza group ma chantune na so bangi na te tapson biya kuma because alerle kama mosul tinana ma pergal shabe kama mosul do amana ko belo shabe chan sheko so man patin man mamma baba biyan kay na chan sheko la baza do yin pa sheko to be chan to karnya kama wala lagre kalens ma so tin yare to ashel ngo diyan rich ba diyan nan la to do zo man ko zane to kan yer contre sambanne mun kam za sa mi on to do social kalabun ma karche be kar minimize abala wo betin nan mo shabe
kaman ban la ban to ndanya na to bol o kapte ntwar jina nyebe yan zalzal shanga ka koso shanga de yan chekala la ban har ma karche ale bi ko la karche wallahi ay nyam ka la pa biete ba aba ama dine kar kunye kamanti yel ngoma ka bazan ba ba garge to ko en continue na chansa de zo to suhro be nanyeti ka tijine ke ka suhro ba na be bazan ba yeshel ba malma nzam protect ma kar chanve yang to ne zan kyongo kapo Abdallah bigim balama te table Abdel Karim Castro yes ka ko nzan yeto Abdel Shepa nti ya te fon trati nyomo shele nti hala mo ambe tamle naozo kula kasalo side ma bola shel bola man kati cham mo sheda ko naozo yaman kawana ra dimpa te cham so ka tranga unfortunately ka buma ta tanyang titiya hay nda gun ka chenchi so kati nyomo ka do mo anle nazo ka su kunye pop so re pam se zo ya kar kunye kama be yan chang yibe mi yan nan shamka de tinya de zo tun te la ma bazan sen nan be ma be chen de zo don ko an cheka la rabin yahruma ce de zo ne zan chon ka pour Abdallah te table Castro ne bon pour na pon kanate jine ende table ne nyum be samba ne ayi programme wa nyala nguyan gum nyasam ka te pan jandi izasa nu biala tin yar shirmo pune mina zasa yen che ka tin yar shirmo kar stop bandira ma na bayana to tishir kwar ka wana ka kware shinkafa ka kawan palan ye 4 million yon ka lagrama mi tom kane marsar tunete nan hankal kari pala te ban kulbon o ka kan ma tenen bi wahalane sahashel kam bamale kartune be yele ka be yarma de wuran ma mina ngunka kami gbafo ka be yarma sahashel kam tian be wahala pune tin zan ka zan pa abte benam na zaduma no nche te ka te kulishin jimo halate pa choma jimo ka te piru go inside Tamale ti bi re ka viala na ko pune tin yala ban len labna tin zan jigan shel zan nte ya yulum bona abumwa assalamu alaikum